Le ndoda-ke kwahamba iminyaka bangcwele iqhuba le ndlela kaNkulunkulu, imesaba uNkulunkulu. Kwahamba isikhathi eside yaze yafika isikhathi sokuthi seyigugile. Yayisiyacabanga le ndoda ukuthi Nkosi yami, mhlambe mangase ngihambe kuleli khaya, labantwana engiyobashiya la mhlambe bayosala imithetho kaNkulunkulu bengasayigcini. Mhlambe bayosala lokho bekuthiwa akakwenziwa la ebandleni, mhlambe bayokwenza. Mhlambe bayofuya nezilwane okuthiwa akayifuwa kuleli bandla. Le ndoda yahlukumezeka kakhulu emoyeni bangcwele ngoba yayisikhulile kodwa ingenalo ithemba ukuthi labantwana kodwa mangibashiya bayokwazi ukuyigcina indaba kaNkulunkulu. Kodwa le ndoda yayisibanikeza inyoni nje ezimbili amajuba. Yayisithi wena thatha leli juba, nawe thatha leli juba. Yayisithi bantu bami, lezi inyoni engininika zona ngifisa ukuthi nihambe nize niyongena la nibona khona ihlo likaNkulunkulu alisafinyeleli bese niyayibulala bese niyabuya. Kusho indoda endala ifuna ukuhlola ukuthi labantwana mangihamba emhlabeni ngabe bayosala bayiqhubele indaba kaNkulunkulu, ngoba indaba kaNkulunkulu ifuna unembeza umuntu. Indaba kaNkulunkulu ifuna inhliziyo yomuntu. Uma inhliziyo yakho ungazange uyilethe ekukholweni, ngisho ngingaswenka njengoba ngiswenkile, kodwa ukuswenka kwami kube kuyize, ngoba inhliziyo yami yobe ingekho, ayikho la okufanele ngihambe khona ezimisweni zonyazi lwezulu. Le ndoda-ke yayisibanika labantwana lezi nyoni, yayisithi bantu abamhambani, niyothi uma nifika la nibona khona ukuthi ihlo likaNkulunkulu aliniboni, bese niyayibulala bese niyabuya nize kimi, ngoba ngifuna ukunibusisa manje. Hayi, bathatha lezi nyoni labantwana bahamba ngokulamana kwabo. Omunye waphuma washona leni, omunye waphuma washona leni. Bahamba kuthiwa-ke lo omncane washesha wayibona indawo, wathi mayingena ehlathini, mayingena efokozini, wayesethi noma kanjani le ndawo njengoba ngicashela uNkulunkulu akangiboni. Wayesethi ngiyayibulala le nyoni. Walikinya leli juba, wayesesheshe ephindele ekhaya. Mayiqhamuka wambona babeza, wayithi hawu mntanami usubuyile? Hayi sengibuyile. Okay, inyoni hayi baba ngiyibulela, ngiyibonile indawo la ngibone khona ihlo likaNkulunkulu alifinyeleli, ngase ngiyayibulala. Lo mdala uyahamba uyacinga ngoba ube sangena ehlathini, mayithi uyabheka abone ngathi ihlathi livuleke kakhulu, abone ukuthi uNkulunkulu ngathi uyambheka impela. Abe sangena efokozini abone ngathi ifokozi selivuleke kakhulu, abone ukuthi ihlo likaNkulunkulu liyangibona. Muhle umuntu onjalo bangcwele, lihle ikholo elinjalo elithi noma lihamba noma lingasekho emehlweni abangcwele, kodwa ma esefika kuleyo ndawo angathi uNkulunkulu akekho la, ngiyamthuka lo muntu, uNkulunkulu akangiboni la, ngiyambulala lo muntu. Yahamba-ke le ngane, yahamba yaze yabona kuyashwa manje, angiyiboni indawo la uNkulunkulu mina angangiboni khona. Ihlo lakhe lingibhekile nje, hlala lingibheke yonke into. Ngiyangena ehlathini, nehlathi engilithembayo la ngakithi engazithi limnyama, ngaze ngasho ukuthi leli hlathi liyasabisa. Ngiyangena kulo kodwa ngibona ngathi vele livuleke, ihlo likaNkulunkulu ngathi liyangibheka. Hayi, le ndoda lapha ekhaya endala isiqala ukuphatheka kabi ukuthi le ndoda nayo mayisabuyi, ngabe isidliwe ezilwane. Kwathi impela seliyayilahla kunina, yaqhamuka ihamba kancane, ikhathazekile ngoba manje ibone ngathi iyonile kuba kwayo. Ngoba uthe ubaba hambani nibulale lezi nyoni, la ihlo likaNkulunkulu lingalibheki khona bese nibuya. Yabuya le ngane ihamba kancane yaze yangena ekhaya, wayibona ubaba wathi mntanami usubuyile? Wathi hayi sengibuyile baba. Kodwa uyiphethe le nyoni, iyaphila. Wathi mntanami inyoni ngoba ngithe hambani? Wathi hayi baba, akukho la bengithi ngingena khona ngibona ihlo likaNkulunkulu lingangiboni.
Ngiba sethe ngiyangena hlathini thizeni ngibona ngathi livulekile. Ngiba sethe ngiyangena efokozini engilaziyo ukuthi leli nakanjani mawungena la umuntu akakuboni kodwa bengibona ngathi uNkulunkulu uyangibona. Ngihlulekile baba. Akho baba nansi inyoni ngibuye nayiphila ngihlule. Wajabula lo baba. Wayesethi ngayithola into bengiyifuna. Yazi mangahamba la ekhaya kusho ukuthi lo mntwana uyosala iqhubi indaba kaNkulunkulu. Ilokho bantwana benkosi bengithi ngikhuluma indabana nje mfishane inkosi mayibusise anikuzwile amen. Ayike sisiyavala manazana. Phela mina ngiyashesha ayibonga inkosi. Mina nje ngiyashesha angifuni abantu benethe. Ngibona imvula bashumayeli. Ngibuka lapha ya. Angena-ke akumele abantu benethe. Ahlala kakhulu inkosi inyanga izulu. Lalithi imali-ke lakhiza nje. Ithi abantu abasonto emadodeni. Ithi abantu bakababa kufanele benethe. Isibiza kahle izabantu bakababa. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamanazareti. Ngiyabonga baba Bapholoba. Bonga nakumkhonyana lo. Ushando. Umbangeli wakithi lo ngobese. Alapha singumusa. Lapha singame isitimela. Ngapha ngemuva khona uMakhoba. Umshishi. Uyezwa. Umakhasi ngizokuzisa bona umshishi. Bese jabula. Cha abantwana benkosi. Esumale siwe lapha endlini inkulu kakhulu. Indaba engilimazayo kakhulu yiso kaNkulunkulu. Ukuthi oyithinga lapha engafiki khona. Kunomuzo oyisimangaliso. Lapha ebuhleni ngisophikweni labefundisi abathunywa abawubhabhadisa. Kuke kubhabhadise dungeka amanzi emnyama ethi uthi uyambamba umuntu eshone phansi. Ethi mayishona phansi evuke uthi mawuthi uvuswa yena ethi ngibona unyazi phansi manje. Futhi ibuze wena ukuthi iso kaNkulunkulu kuphi lapha engaboni khona. Abantu umkhokheli uMamvuka abalali. Sithi sihleli bebakhe imihlangano abantu bakuzungu ukuthi bazosibulala kanjani. Kodwa kuthi kuso selibesazi ukuthi alekuhlangene. Sazi futhi ukuthi bekhulunywa ngani. Kodwa la abantu bevala eminyango bevala yonke into bethi bafowethu njengoba silapha ngisethembana bethi impela. Bethi umfundisi ngeke izwe lento bethi impela ngeke izwe. Beyithunga. Belele behlukane nje bethi umfundisi lalela. Ungcobo ukhulume wathi ngawe. Ushando wathi ngawe ubani wathi ngawe. Oh, Beniwuphi? Besendana thize bekwenzwani? Hayi bekunomhlangano nje. Bekhulunywa khona nga usibona awuyisho kaNkulunkulu akukho ngiziki khona. Egijima umuntu baba uMapholoba ayishona nyakatho. Efike ethwalele nina. Ethi uyabuza kithi izandla zakhe zingabe ugibela phe kwethu. Mthola umuntu lapho ethi isandla sakhe lethi imali. Bemnika abantu imali ezendle kahle. Ingoba ilwana buye nazo azisondele eduze kwethu. Wayiphumene elandele thina. Wayesefika lapha kithi ayisavumi zonke. Umthetho noma emi kanjena nje. Emathakha ngathi indle kankani. Ngizona amathelaphi. Ziphikisi lwana. Ebulala ingane zakhe umuntu. Ebulalela ubatheme kahle. Kufa ingane engahami kahle. Ngoba iso kaNkulunkulu akukho lapha engafiki khona. Nalapho umnyama khona liyafika khona. Indaba enkulu ebuya mshumba ngempela. Yeso likaNkulunkulu. Yona ndaba esimangaliso. Amakhono
amandla athathe onke emzimbeni athi ayaqina athathele ukuthi esinde ma uNkulunkulu ewabuka indoda isinde masinde uJobe ubani usinde uJobe ubani akela indoda wemakhoba ufika ukudla kababa lapha kuyabekwa babeka abafazi lethathu yazi yasho nje ikabili kathi mina wenzani wathi hayi akangiboni ubani ungaboni usesihlalweni bengilambuka phambi kwakhe seguka phambi kwakhe yila sethi awemze sithi baba womukwana sibonibani ethuthi ukudla baba hawu baba wathi kawukho nje uthi ubani ungekho akukho lapha iso laNkulunkulu elingaboni khona yathi ngonyama nala kumnyama khona kuyakhanya mina ngikhamale phela ukuthi wena ngazalwa lezwe lakithi kukhona imizi kwakuhlusheka kakhulu makhoba pholoba ubhaqa lolu ngiyalwazi mina sasihamba siyothenga phalafini ngotiki amasenti amathathu siyothenga badona amalawu ufike uthole isinqimpela sebhodlela ubuye ubhokoze ithini ikakhondente ufake phaa phalafini usuthatha ingubo uyisike usuyiphotha bese wenza intambo uthathe le ntambo uyifaka phakathi lapho ukhanda intambo phezulu ikhanye ukuthi loko ungekho mentini uthatha uzwato uluphethe livuthe usulayitha siba mentini noma ulayitha ubasa kodwa emzini washusha kwakuye kakhulu noma sephucukiwe sikhona imizi engcono ikhona imizi eyasilela uba ngcono owawubona kukhanya ukuthi hawu abakalali kwasebani kone ukuthi ilokolo ngathi sikole usibonje abakalali kwasebani nalapha isu laNkulunkulu elingafiki khona kodwa liyakhanya sizoba inkonzo baba ngoba ngibalekela imvula mkhokheli ngibona imvula isilapha kwaNcetho silapha eduzane sizovala inkonzo-ke mkhokheli ntombi kaMvuku ngikwazi mina usemkhokheli usaphila isenomashezi zaye zangihlosoloza lezi zintombi afika kimi enhlangakazi bayangifuna edokodweni ngisenomfundisi uMathonsi wayemvangeli afika bangihlosoloza athi hey wavakela umhlatshe nithi obala sifuna uvakela umhlatshe obala uthi uMathonsi sakathi umashezi waselindana umfazi onenkani kakhulu usephe ngiyithenda ukuthi awuye ngempela uhamba noMamvuku yeyi sifuna njengamanje uvuke uye lapha e-ofisi uMadondo uyobhala ukuthi uMathenjwa akabe umshumali khona manje hawu koke angagqoki nje angagezi hayi suma engibama ngedlozana bende bogxothi uMathenjwa ebe umvangeli waphi la kayibongozi wabe ungomama phela ungabakhokheli asungela phezulu kodwa laba banamhlanje nina nje ngenzasungiswa kanjalo ibhulukwe ngalibopha ngiqonde eMadondo e-ofisi lakhe enhlangakazi phansi kwewa ngihamba ngopha ibhulukwe ngiyakhona ngiyobhala uMathenjwa ukuthi akabe ngishumele lapha ekhaya wenzele umama nomashezi abangangincenga bangibamba leyo wesakwazi singumfundisi manje ngoncenga aya sibhale mana Nkosi buseni ngizwile Nkosi busengwa abangcwele Ngicela ubaba mbangele asesibonga Musa amasha thole hlaka sika 84 Into kangaka Nkosi Inkosi yamaNazaretha elunyaza hayi enye inkosi ayi inkosi mangena ngibona ngidoloza
inhle kangaka inkosi yethu amuhle kangaka usimakazi awukanti-ke inhle kangaka inkosi